kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ayna wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Brenda, umayak man. Sumrak ka atag kapita pa'y maray. Hey. Agyaman aklaon ay maray. Ayun kayam. Asawa ka din ni Elmar, jay kadwa na anagawad. Ay uwan maray. Ay nawaw. Adamo gaya muntin na ilawan maray. Adamo piman maray. Ang jakmut ida makita tito'y balayo maray. Ay, napandala ang nag-swimming maray. Ay, isumulagayam Ay, amangan kunak no kayat mo ti agkapi maray. Agtimpla ka laang di tata agkapi ka. Kabayatan di pa nagsarsarita ta. Handa kami nanang. Kumusta nga ti swimming yo, anak ko? Nasaya at latamod nanang. Nag-enjoy ka ka di mo laang susi, anak ko. Uwan, auntie. Adumot gayam ti bits dito'y lugar yo. Ay, uwan Ay, uwan gayam. Ni antiyo nga ibiyang. Kumarek. Hello, auntie. Agpalis kami pa ibit nanang. Ituloy tayong tutiyag sa sarita inton madamdama. Sige. Okay laang. Agawaan niyaw, tanay, agawid mo tanyan tiyo nga ibiyang inton madamdama. Rumabi mo nga minay. Adaman ti madlaw ko kan ni auntie Ibiyang, Elmar. Anya na dyan? Sa bali ti panangkita na kanya kitay. Ay nawaw. Kasano sa bali, pagad? Diyak man na mo, sa bali ti riknakin ko na. Gagangay na laang siguro. Tayo talang nga nagkita kayo. Nga ta? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ay, diyak maliklikan. Nang runa pa'y kat mariknak sa bali ti panagkita na kanyak itay. Kabayatan ti panagsarsarita yo. Di ka madanagan. May ruwam kanto kanya anti ibiyang. Nakita mo ti asawa ni Elmer, Jerry Lakay. When Mike, bakit? Nasalaw ko ida di talala ni dinaminsan. Diyak magustuhan day jay babae Lakay. Ay nawaw. Si kaya tagdesisyon. Kasla di na mo nga minamaw ti agsaaw. Amom ka day. Itay 15 minutes laang simango kada kami. Kalpasan na. Nagpupukmot iti silid na kini Elmar. Amangan Mike no mabain laang kin kabakay. Aniya ko mga iti pagbainan na. Italaang nagkita kayo. Saan pa siguro anay ruwam di tao? Kahit kas di nga rudain. Ay, no siya klaang tikas tati manugang na pinagsasawa ka talaga na itan. Di ka man agpakalaing nita si kaibiyang. Nagsasao ka. Kunamla na sino ka perfectaw. Ang raman manugang ti kumarim pagparikutam. Ay nawaw ka. Ay Lakay! Sa di naman na tinangiduli na miti payong kau. Kita ay mitili ko ng tirinaw. Apay ngayon nyalis mo! Siyak pa'y lang mo ti parigat ang mamang sapaw. Saldino ti papanamaya. Iti ayan, Mari Brenda. Ay nawaw. Anya manan karami tumijay. Ay ka mapanak manon makiinistoryakin ko na Di ka lang maumamay. Kasta talaga Gagagay na lang. No mapan kay tayan ti kumarem. Di ka man agpakalaing ijayan. Nangruna kat dati manugang na ijay. Ang mga no kumpurmi manan ti isaw-sawang mo. Ay nakababain mo.
maray. Diya mo makita ti manugang mo. Ay, aday ti silid da, maray. Ay nawaw. Kasta ti aramidon na no adda dito'y balayaw. Agpupuklatan maray. Ay, wan, maray. Managbabain mo ngam ay nakas kanyak. Apay mo nga minapalubusam ti kasta nga aramid na maray. Ah, saan pa'y magamin anay ruam, maray? Manu alawas da pa'y laang dito'y balay. Oray no maray. Siya tupay iday. Ay, si kakiti mo, maray. Pudno mo maray. Imbis nga agpupupok iti silid da rumwarkit day. Ta agsasarita tayo kuma. Ay, narigat, no piliton tayo, maray. Kas nakunak itayon, kaano laang idiimay da dito'y balay. Saan pa'y anak ka-adjust di tao, maray? Ay, no siyak ti si kamaray. Ong takday ta a babae Sana mabalin kayak ti kasta agalad ti may sa manugang maray. Nangag ko tinagsaritaan nyo ka ni Auntie Ibiyang itay, nanang. Kay, diyak magustuhan tikas di arumrumar itingiwat na. Talagang awan preno tingiwat na, nanang. Diyak man amo ka ni Auntie manak ko. Sapay ada ni Susi iti silid da ka ni ading mau. Ay, day tangarod, nanang. Sigurado anangag na tinagsaritaan nyo. Sapay nagpipigsa ti sa uyo itay. Amagan kunak no agoberting matang di ipag mau anak kaw. Kasaritak to yung madamdaman, nanang. Ipalawag mo ti amin kenkwana, anak. Wen, nanang, narigat mat, no day ta ti pagsakitan tinakam na. Ay, ni Antim Ibiyang to mga men. Di na mo nga ikan ti Preno ti Ngiwat na. Isu akagurgura na giti manugang na atakas na. Apaan namat ngamin amin ida. Surwan na kay paikit din iti sana na sayaat. Di na maawatan ti kunada nga agad adjust pay laang di tao. Kastakmat lang idi kas asawa mi kanila kay kunanang. Numabalin saan akon arumrumwar. Ada kamat gaya man el marading ko. Nasapa ka nagawi dita Wan manang, nasapa ngamin analpas ti trabaho mi. Ala, agtugaw ka pa itaday bagakken ka. May papanitan niya manang. May papan itinagsaritaan da nanang kanya Auntie Ibiyang itay. Nangag ngamin ni Susi. Kat amangan no isupay ti pakaupayan na. Anya tinagsaritaan da. Imay ni Auntie Ibiyang dito'y balay. Kat nagado asa sa una. Apay ka nung agpupupok tinobyam iti siledyo. Anya? No siyak ti sika, inong takon ada dya a babae. Kunanan tupay ka ni nanang. Tasuruan na matan ni nanang iti dakas. Day tangarod ading ko. Isu akagurgura na iti manugang na takas ta ti ugali na. Kita, uray may sa awan mayat ang makipagnaad di tabalay da. Ay, uray siyak mat no kasta lang ti galat ti katugangan. Ano usak langan at yagnaad iti kalapaw. Ipakaawat mo to amin ka ni Susi. Siyak kumati makisarita ken kuana. Nga masimang pat kamatan. Isu asikalatan ading ko. Pasensya mo ni Auntie Ibiyang Susi. Amo ka nasaktan ka kadagit insawsawang na. Hanggang kasya talaga rin jay. Wen, san mo't kit di ani nanang tinangibaga iti kasjay. Ti kumari na mo't. Talaga nga ugali ni Auntie Ibiyang ti kasjay. Awan Preno tingiwat na. Isumot lang ti may sa ama kagapo, no? Apay nga adayo tirik na dagiti manugang na kinkwana. Nagsasao, kunamlan asino. Ay no kasta, adamot gaya man manugang na. Wen, adamot din dua manugang na. Iso na lang, tawan kaalaan na. Kasanukat kanayon nga ungtan na ida. Uray simple la abanag. Ala, kaasimot dagiti manugang na ano kasta ti ugali na. Ay buwan Iso nga uray dakkel ti balay da. Awan mayat ang makipagnaad kadakwada. Anya dinadamag ka, sika, Ibiyang. Anya maninday taan na damag mo ay alakay. Pudno ka day, asog-sog-sugam ti kumarita, tapnoong tan na ti manugang na. Ha? Ay nawaw, wano saan lang ti sungbat ti saludsod ka, saan kat ha?
Si kaki di mo lakay. Friendly advice laang mo dajay Friendly advice. Sorsorwam kit di iti dakes at ikumarem. Kasanaw, nuguraan mo't dagiti manugang na. Saan mo lakay? Wano, anda nalimad nga apal mo iti kumarem. Isa kayat mo nga apaan na ti manugang na. Tapno agpada kayaw akagurgura dagiti manugang yaw. Ada ka mala ang gayam dito'y ruwar, susi anak ko. Nanang, agpaangin akman mo't. Ay, wala. Mayat dayta. Mabalin ko ka diti makikatugaw, anak ko. Sige lang, nanang. Day, mayat dito'y pwesto ma. Naangin. Unyarod, nanang. Presko ng agpaiso. Kahit kumusta ka matan dito'y balay, okay ka kadilaang. Saan ka mais-stress? Ala, saan mo't, nanang? Okay, aklaang. Sigurado ka kaday? Nanang. Komportable ak mo't dito'y balayo. Ininot mo't laang ang makaadyasak. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Di ka madanagan. Agad just kami mat para kin ka. Takasta talaga tibiyag. Nang runa kat santay mo nga agpapada itinaggapuan. Adalata nagdudumaan tayaw. Agyaman ak unay ta maawatan dak, nanang. Kita am da susi ka ni nanang Elmarading ko. Awan ngagpaiso, mayat ti kakatawaan da iti sirok ti mangga. Itay-paylaang dagita ading ko. Nasaya at damot gayam kaninanang manang. Wen ininot mo't anagadjas ni bakit mo. Naimbag tasaan nga inaramid ni nanang ti kamali nga advice ti kumari na. Ngamin, no inaramid na dayjay, ay awanan ang mga nuguraan mo't dagiti manugang na. Day tamot ti kayat ko kaninanang. Saan anala ka ang maimpluensyaan ti sabali a tao? Sa dino ti papanan nyo, nanang? Ay, mapanak makitsindanak kong. Apay ka day. Mabalin ka diya sumurutak? Ay, awan ka di tinapatag nga aramidam. Awan mo't ket di, nanang. Ay, sika no awan aramidam, di sumurot ka. Mabit lang nga rod nang tagpelesak. Sumurutak, tapno adamot lang kadwayo nga agbagkat. Ay, naagyaman naklaunay nakaw. Mala, agpilis ka nga rudan, taurayan ka dito'y ruar. Na. Damari Brenda kenti manugang na mo tilimabas lakay. Na, sa dino ka na ti papananda. Nakita ka kinasaritam itay idakay. Mapanda ka na makitsinda. Laimbag na pa'y. Nasaya at tilinangindang agkatugangan. Idi na minsan mayat ti saritaan da iti sirok ti mangga. Ita, nagkuyog naman na makitsenda. Ay, umapalaksan lakay. No nasingpit ka kumamad ka nagiti manugang mo, di mayat kumamad bakit? Ada kumamad ka inistruyam kan kadwam ang makitsinda kasi ti kumarem. Awa mo nga rudan. Takay kaya damutan ti agnaod iti adayaw. Di da kaya ti agnaod dito'y balay. Talikliklikan da ka. At nangamin pagkadimunyum mo no daduma. Unget ka la unget pimaan. Ay nawaw. Kaya ko laang magngaramidin da no anya ti hustaw. Normal laeng ka nagiti manugang ti agbaen. Nang runa no damdamo da. Narigat mo't ano pilitam ida sumangukin ka. Wano iti sabali at tao no saan da pa'y akomportablay. Talaga nga umadaya o tirik na nakin ka no kasta ka baka. Mari Brenda, naimbag ka pa'y. Ay, nawaw. Naimbag mo't asasawa, Mari Ibiyang. Naimbag ka. Nga may nasaya at tilinangin nyo iti manugang mo. Nanang, kunad napaikin ka. Wan matamaray. Mayatan ita.
Ininot mo tan ang nakapag-adjust, maray. Ay, umapalak o naikin ka, maray. Na, anya kumangay ti apalam, kadama doa manugang mo, maray. Adang agpaisaw, ang adayo mo tirik nada kanyak, maray. Ay, wala. Talaga nga umadayo tirik na dakin ka, no di mo mo't idatratwan na nasaya at maray. Anos, kan pa nakaawat lang ti kasapulan ti tunggal maysa. Tapno sa antay nga agpapada, maray. Ay, siyak man ti agpa-advise kin ka, maray. Ay, anya nga ti kasayaatan nga aramidag, tapno agsublay ti kinaimbag da kanyak akatugangan da, maray. Ay mapan mo ida sarong karan, maray. Di mo idaung-ungtan, numabalin mo't amaala iti nasaya at asaritaan. Kang runaan ti amain, tratwam idaan nasayaat, tapno di da gumurakin ka, maray. Imposible di da kapayla awagan iti nanang, no nasaya at titratom kadakwada, maray. Nagadaw na prutas kan nating dagita bakit? Ay, pasarabok ka dagiti apo ko ken manugang ko na itaw. Ay nawaw. Itaman pa'y alalagip baw. Wain, tao mapalak ngamin ken ni Mari Brenda lakay. Sweet dalaunay iti manugang na. Kaya't kumutakas jay lakay. No nagbalin ka kumaanasaya at kadagiti manugang mo iday, di sweet damat kumakan ka ita. Adda kumamot kain inistorya miti sirok ti mangga di tarubayan. Alawan. Aramidot nga ruti amin. Tapno agsubliti na saya at alinangan may lakay. Uwan ano, mapakawanda ka pa'y. Di dan tupay kayat tag na diti balay. Ta nalabos mo't piman ti palagsasaom kadakwada iday. Dahi tangiwat mo nga awan preno na tigapuna abakay. Ay, sa baliitan lakay. Nagbalbaliw akon. Aramidot ti amin akabailak. Tapno mapasamak day talakay. Ipadas mulat ta. Paikam ngamin iti preno tangiwat mo. Tapno saan akong kumpurme kilawlawatan na bakay. Ay, nawaw! Di tay labsan ti agungat wenno agsao iti dakas iti pada tayo a tao. Tapno di tay mapasaktan ti riknada. Amangan ngamin no isuntumeten ti pangrugyan nga umadayo ti riknada kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitak tayo in post mo iti Facebook itay, Mari Jenny. Anya post mare? Madumot tinay-post ko? Titato nila kay mo. Ay, dayjay ka day. Naimbag ka pa'y, Mari. Anya na imbag mo't nga ibagbagam dita mare. Wen taimpatato nila kay mo ti rupa kenagan mo iti barukong na. Si kakit dimot mare, para dayjay la. Nila kay kung hatamay. Kaano mo't nga tanga ipatato na tinagan ken ti rupa. Ay kakita amare, di mo pilitin nila kayo mau, no di na kayat agpatato. Basta, Mare.
kasaritak nila kay ko. Umapalak launay kan ka, Mare. Ay, nawaw. Tatulang dayjay mare, si kakit di mate. Saan atato ti pangibasaram iti panagayat ti may sa atao, mare. Lakay, Apay aya bakit? Itay pa'y ngagpapapansin ka dita. Ngam di mo mat ibaganoan niya. kaya't kumatikas to'y lakay. Anya dita aya? Umasidag ka nga min ata kitaam no anya. Dayjay. Day tato ni pari Edward iti barukong na. Wen, kaya't kumat nga ipatatom iti rupam tinagan ko, kan iti pingping mo lakay. Naidumduma mat Ay unay kan bakit? No saan ang mabalin iti pingping mo, iti barukong wano iti lupumlatan. Kumkumpurmi mo't ipapaaramin mo, bakit? Apay adi mo kayat Ibain nak ka din? Sana kasta, bakit? Amumot nga strikto da iti pagtrabahoak. Sana mabalin ti tatu ijay. Ti bagam kit de, ibain na kon. Naimbag pa'y ni Mari Jenny, impatato nila kay na. Para tatu lang, pagapaan tamanan. Ay nawaw, madamamad gayam ti panagkapim, bakit? Apay adi nakindimplaan. No kayat mo ti kape, agtimpla ka mo't iti kapem. Naglalaingam ngay no itimplaan ka pa'y laeng. Adamat nga rod imam. Nasakit ka di tinakam mo kanyak, bakit? Asino ti saan nga agsakit tinakam na no kasta laeng. Simple laeng matikid-kidawag ka ngam di mo pa'y maitadmat. Mamin ano ka di nga ibagakan ka, abawal ti tato iti pagtrabahawak. No may katak iti trabaho, gapu iti day tato, awaran na. Pangalan tayo nga iti kwarta agastusan tayo, halaman. Ay, makapaawang ganas mo ti kasta. Di da ka man langan. Nenay, sa di nga iti papanambakay. Awanan bibiyang mo, anya ko maitaken ka ngay. Agkape ka pa'y Mari Sharon. Agyaman aklaunay, Mare. Madlaw maditimod mo, Mare. Apay, ada ka di parikot mo? Kasanumad nga men. Nagrigat akasarsarita nila kay ko. Para tatulaang mat di na pa'y kayat. Amangan ka no maikat iti trabaho na. Ay, ang agpay sa Mare. Bawal samot ti tataw iti pagtrabahuan nila kay mo. Imbagak mat nga oray iti lupo wano barukong na. Tapno saan ang makita. Ngam talaga di na kayat, Mare. Maawatam ko man nila kay mo, Mare. No talaga abawal mo't piman ti tato iti trabaho na. Narigat no day tapay mo't tato, ti pakaikikatan na. Da kayon tumot laeng ti agsagaba, mapasamak ti kasta, Mare. Kunak man no agpasentro mo laeng ni Dominic ita, Sharon anak ko. Agpasentro mat nanang, apay ka di. Malagayam. Apay, saan kayo mo nagkuyog? Makamumatan Kagurgurak launay day dya Dominic nanang. Ay, nawaw. At nakaditi di yung nagkinaawatan iti asawa, manakaw. Marurudak launay kan kwa na nanang. Itian niya agapaw. Kasanumat nga men. Simple lang matikid-kidawag kan kwa na, ngam di na pa'y maitadmat. Apay, anya day jay aya, anak kaw. Basta. Sigurado adinak mat lang maawatan nanang. Anya? Ay, talaga ang makapasurun ti ugal yan day dya at Dominic nanang. Di mo't nagkuyog di dua, bakit? Wen ata gumura ti anak ta iti asawa na. Ay nawaw, apay ka numanay. Ay, day ta ti jakam mo. Di na mo imbaga no, anya ti makagapaw. Ang madlaw kaw. Kasta unay ti pungtot na iti asawa na. Ay nawaw, ang mga no simple aba naglaang manan kat padaklan ti anak ta. Ay, lakay. Padaan naman kit di ti manugang ta. Sigurado adito iti pagnaan na. Nasaysaya at no iso ti pagsaludsudan ta. Ngamen, kumplito ti detalye na. Sa bagay
No, maminsan mo't ngamin ni anak ta, kurang ti istoryana. Naku nampay, lakay. Ni Dominic ta lumabas bakit? Awan nga paisaw. Panawan ka pa'y. Tagsarita kami iti manugang talakay. Mabit man laeng, Dominic anak ko. Apay ka din, Nanang. Anya ka diti saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Sharon. Di kay mo nagkuyog ang nagpasintraw. Tato, Nanang. Tato, ti makagapo, no apay ngagsaksakit tinagam ti anak yu kanya. Ay nawaw. Apay ti tataw anak ko. Kaya't nang ipatatok ti rupa kanagan na iti pingping ko. Anya? Nakita na ngamin ngayon patato ni Pari Edward ti rupa kanagan ni Mari Jenny iti barukong na. Ket tumapal siguro manan ati asawak, Nanang. Impalawag ko asa na mabalin, ta sa anak kayat ti busmi. Kastakit din, tigura na kanyak, Nanang. Ay una yun dayjay a tao. Nagsimplian mo gayam ti saan nyo ang nagkinaawatan. Kaslaangin aklaangan, alabas-labasan na ijibalay. Bayam anak ko. Bagbaga akto dayjay a Sharon. Sana nasaya ati kastang ugalyin na dayjay a tao. Agyaman ako na, Nanang. O sige, agpatuloy ak narudan, tapno sa anak maladaw itilakad ko. Anya ka daw, ti nagapaan da, may tabakay. Tato, ti makagapaw lakay. Apay ti tataw, Saan kanu akayat ni Dominic nga ipatato? Tinagan ken rupa ti anak ta, itipingping na. Ta, maiparit kanu nga road. Sana mabalen ti tato iti pagtrab-trabahuan na. day talaga yan. Kunaklakit din noon niya. Simple laeng nga road lakay. Bagbagam niya anak tabakay. Nakababay launa iti kasta nga ara-aramidin na. Baratatulaan. Ay, talaga makangeg kanyak dayjay a Sharon. Saan nga umno a rason day ta? Tapno apaan na ti asawa na. Anya ti bagam, Nanang. Agtugaw ka. Tanapateg ti pagsaritaan ta anak ko. Ay nawaw. May papanitian niya dayta, Nanang. Panagkunam ka day, nasaya at ti kasta nga ar-aramidam. Para tatulaang mapan mo ka apaan ti asawa mo. Nagpulong kada kayo, dayja Dominic. Sana nagpulong. Siyak, tinagsaludsod ken ko ana. Kaslakas tamit langan Ay, pangaasim man anak ko Di mo ipilit ti kayat mo. Saan mabalay na kanayo na sika ti matungtungpal. Agad jas kamot no kasapulan. Nang runa pa'y no pagsayaatan mo ti pamilyayaw. Agsaga na dayja Dominic. Pangaasim anak ko baliwam ti kasta nga ugalim. Nakababain ka dagiti katugangam no maamuanda ti kasta nga aramidam. Dinak ngamin maawatan, Nanang. Agdwa-dwa akon iti asawak. Tadi na kayat nga ipatato tinagan ken rupak. Amangan kunak no adameten sa bali a babae iti biyag na. Iso adi na kayat. Amok ni Dominic. Di na maramid ti kastaken ka anak ko. Ay na, Nanang. Diyo ammo no anya ti aramiden na no kasta nga adda iti trabaho na. Anya tamo tayo ngay. Amangan no babae meten ti makagapo. Iso anagagat nga agtrabaho. Awanan ka iti baen, Dominic. Ay nawaw, anya man ang tibasol ko, bakit? Nagpulong ka pa'y laang mat ka ni Nanang. Sinong batak lang ti saludsod ni Nanang sa anak ang nagpulong? Imbagam kumakan ko na nga dan sa bali a babae iti biyag mo Ay nawaw, babae mo tasasawom, bakit? Amok Iso adi mo kayat nga ipatato tinagan ken rupak iti pingping mo. Tada sa bali a babae iti biyag mo. Di ka makaawa-awat man. Irason mo pa'y laang mat ti trabahom. No di ka mamatay, sika ti mapan iti pagtrab-trabahwak, ta sika ti makisarita iti manager may. Amok, day ta nga style mo. Di mo urayan na mapunuanakin ka. Makiitam day ta? Makaungat ka pa yan kanyak. Amok Amok latan. Ada sa bali a
babae itibiyag mo iso akastakan. Idi damo, tato. Ita, pagsuspitsa nakmutan nga adda babae. No kastamot lang. Nasaysaya at no agawid ak pailangin di balay. Ah, Ang mga no nyapay ti maramid kukin ka. Sa dinaw, ni Papanam, Dominic, anak kao. Agawid ak pailangin tayo dananang kantatang ko. Diyak maawatan ti ugali ti anak yo, tatang. Uray simple abanag lang kat padakkelin namutan. Siyak langan ti lumiklek, tamangan no anyapay ti maaramid ko kenkwana. Ay, aging gagayam ita kat saan kayo pa'y nga okay. No idi, kat tatulang ti pagapapaan mi. Ita, agraman babae, mairaman na. Uray awan matdakas ngar aramidak tatang. Sa bagay, nasaysaya at matlaang no agawid ka pa'y. Tapno makaamiris mo't day ta asyaron. Si kalaangan ti lumiklek iti gulaw. Uwan tatang, kano nga'y ngagsubli ka di tabalayaw. Yak pa'y sigurado tatang. Depende no agbaaw ti unget ni bakit kaw. Saan mo't ngamin apaabak day jay. Ure kamalina, ipilit na nga iso ti hustaw. Ay, gagangay siguro ti babay. Datayo latan alalaki ti agad just. Anyangay nga raw. Kapilitan na tatang. Tanong sa anak nga agad just ay awan gulo ti pagturungan na. Makitam day ta Sharon anak kaw. Pinanawan na kati asawam gapo iti kasta nga ugalim. ay nawaw. Sa anak nga piktado nanang. Di uray pumanaw. Awan tinasakita bakrang ko. Na, imbis amapan musukunan ijay balay da jay asawam. Ay nananang. Isuti pimanaw. Mapan ko pa'y laang sukunan. Makaamumatan ang agawid. Kasanaw, no saanan nga agaway. Di saan lang. Kas na ko nakita yun. Awan na sakit abakrang ko, nanang. Ay nawaw! Mare, nakita ka limabas nila kay mo idinaminsan nga daw Sa dino nga'y tinapanan na. Nagawid ija lugar da, mare. Ay, umayak pa'y man agpaangin dito'y balayo, mare. Anya? Ang sa anak nga piktado, mare. Ti uray pa'y man makiasawa iti sa bali. Ala, saan ka man ngagkasta-kasta mare? Kasanaw no aramido na talaga ni pare ti ibagbagam. Kasanaw no isukat na kay ti sa balay ay awanon mare. Ay, no aramidan na ti kasta. Ay, kasanuak pa yun, mare. Makita mo dayta, mare. Agro nga ab ka mula ang gayam. Ay, numaminsan nga main. Ibaba ti pride, mare. Day tatatulaan. Aday tatinang rugyan, ti diyo nagkinaawatan. Ay, apo, nalakalaang mo day ta masulbar, mare. Day ta diyo pinadakkel, mare. Hagawid ak ngarunan, mare. Ay, kunak man no agpaangin ka pa dito'y balay, mare. Mapan ko sukunan nila kay ko, mare. Diyak kaya ti may sukat, mare. Ay, nawaway. Unay kan, mare. Nakalas-lastog ka nga agsasaw. Mabutang ka magagayam may sukat. Sa dino ka na ti papananti anak talakay. Iti ayan ti asawa na, bakit? Ay no kasta, nagbaliw mo laang gayam ti kapanunutan na. Ay, yak amo nuwaan niya timbaga ti kumarin akin kwa na itay. Agdardaras mo't apimanaw. Ha? Kung naktumay, agin tuturod day tangag sasaaw. Ang mabutang mula ang gayam ang maisukat. Siyempre, nangataw ti pride na iday. Kasjay kamutla ang idi ka as asawa tabakat. Ay nawaw. Aw na. Nagbalbaliwak mutin lakay. Sanen akas laiday. Anya tara aramidam ni ti balay, bakit? Imayak daw may kasukunan lakay. Manual daw lang adi ka nakita nga mailiwakun ka. Sigurado ka kaday? Wan,
Natal na launay ti balay, idi awan ka. Di na kon kagura. Saanan lakay? Maawat ako no apay adi mo kayat ti agpatato. Di ka madanagan. Di ka napaan. Agawal tako man lakay. Agyaman naklaunay ano kasta bakit? Pasensya kan at talaga lakay. Basol ko. Ala, tinapatang ita kat nakaamiris kan bakit? Rugyam nga rudan ti agimpaki ata agawid tan. Sige, sumber ka pa ya. Tatulungan na ng agimpake. Ay, wow! Kas may sa nga asawa, saan anasayaat nga ipilit tayo ti kayat tayo. At dalata kumamat ti makuna apan nakaawat. Kat no addaman ti saan anak kinaawatan, pagsaritaan anasayaat. Tapno saanan adumakkelpay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ada ka diti mo mamabali na pagpapukisan dito'y lugar tayo, Mario lakay. Tay ko maasidag. Masadutak namin ngagpasentro. Asinaw tagpapukis, jelly bakit? Siyak tani at idugmat una yan ti buok ko. Jak sigurado no agpukpukis pa lang ni Loida. Sino aloyda? Ti anak ni Nana Rosingay. Wan, malagip kon. Amom ti balada. Jay adalang ka iti arubayan na. Husto ka di lakay. Uy, tayo yelo abalay di ta si dagti klinik. Sige, mapanak iti ayan na inton madamdama. Aglaba akpay tani, naurnong man ang tilalabaan. Naimbag nga aldaw yun, nana. Kasta magkang kabalasang ko. Itay kansapay, mat. Ay, itay pa'y nana. Ay, pasensya kan Madama nga min tilutok iti kusina. Isu ajak nanggag adagos ti pukaw mau. Anya nga min ti masapul mau basang. Ada ka no agpukpukis dito'y, nana? Ay, wan! Ni Loida, nga madana panan na. Anya nga oras ti panagsubli na, nana? Sigurado amaluman nga gawid day jay. Ada nga min seminar day jay sintro ita. Kasta ka di? Agsubli ak tulaangan inton malam, nana. Ay, wan, balasang kaw. No siyak, jak magamin amaw ti agpukais. Ay, okay lang, nana. Maanusak mo ti agsubli? Asino na bisita tayaw ba kahit? Ti dayaw nga gababang di tabalay na kagawad Norman lakay. Tsak amo tinagan na. Anyak anaw ti masapul na. Di Luida lakay. Agpapukis kumakanaw. Nga madama na pananti anak na. Ay, sayang Mike. Kakaisuna nga na customer ti anak ta. Agsublin to kano inton malam lakay. Ay, kat nasayaan nga ron ano kasta. Isupay mo't na jay Ay, wen nga rod lakay. Bala, agtugaw ka nga ron ta. Mangidasarak iti kanentan bakag. Anya nga minon jay bagam kanyak, nanang? At damang sapsapul kang kaitay. Ay, nawaw. Asino, nanang? Awan mo ti amok nga utang ko. Binayadak mo't amin, idi napalabas sa lawas. Ay, saan nga utang ti makagapo?
Ada ko magpapukis kang ka. Sino mat nanang? Diyak mo tinagan na. Ngamtay dayo nga agab-abang di tabalay da kagawad Norman. Ay kaimbagayo kuma nga agawid ak ita amalam. Wan, iso ti imbagak kang kuana. Urayam tama nga no pa umay matinday jay. Agrobwata kon lakay. Simangpat nga tamat lang ti pagpapukisam. Simangpat mat siguro na. Di mo inala ti contact number na aya. Day tangarod tinalipatak. Anong saklangan ti mapan iti ayanda. Barang nagawid matan. Sige, agan-anad ka bakit? 10 inches lang ti paputod mo. Bagbagay mo latan no at idug ti buok mo. Wen lakay. Shoulder length ti mabati. Anday ta, nalpasan. Agore ka. Sobra sama ti pinutid mo. Ay nawaw. Shoulder length kunam, saan ka di? Uwan ngam kasla na nga tumatlaunay no kastoy manang. Awan ka di ti Sarminyo? Ay nawaw. Awan ka di ba nagtalak mo kanya? Madlaw mat ngamin nga to unay. Saan samat na shoulder length daytoy? Nagadulakit din nga bagbagam. Tinapatag kat napukisan ka. Anya? Malagbayad ka kit din. Tay naramid kumatan ti kayat mo. Nagpartak pa iti pa nagpukis mo. Sigurado ka kadian nasurot ti pukis a kayat ko? Ay na, awanan ti adu asao. Agbayad ka kit din. Tapno malpasan ti saritaan. Ay nawaw, ayan nga ti customer mawanak kaw. Nagawid ang tatang. Kunak may tapagkapiyampay. Kumaa. Ngamjak magustuhan ti tono ti boses na itay tatang. Anyat napasama kaya. Nagadulakit din na request na. Amo na mo't. Awan pa'y nagatang ko asarmeng. Impalawag mo kumaan na saya at kinkwana. May mayat nga milpiman na da sarming. Tapno makita da no nasurot mo't lang ti pukis a kayat da. Kaun mo, tatang. Impalawag ko ang nasayaat. Ngam agpatangkan mo't. Ay narigat ti kasta anak kaw. Aho. Makamumutin tatang. Ado mo siguro ti sarming day balay da. Narigat ti makiap-apay ti customer. Ko, nukas jay mo't lang ti customer tatang. Ay, uray awanan ti customer ko. Ay nawaw, apay kasta ti pukis mo bakit? Apay ka di lakay. Pangit mo't. Nangatuuna ikan banking pay. Anya? Katwan mo't. Di mo nakita iti nagpapukisa maya. Kasano kat awan ka no ti sarming da. Nay, ada ayamot kasta. Pagpapukisan nga awan sarming na. Nakaungungat pa diyag pukpukis lakay. Oh, ato iti sarming. Agsarming ka tapno makitam ti inaramid na iti buok mo. Ay nawaw, apay niya kastoy. Kunak tumot kan kabakit. Bangking nagpaiso. Sapay, nangatula unay matiputad na. Imbagak mat a shoulder length. Agsubli ka iti ayanda, ta ipatarimaan mo. Kasla ubing tinangpukis iti buok mo. Apayakas na tipukis mo, basang. Adda ka di ti anak yun, nana. Di mo ibaga, di Loida tinangpukis iti dayta. Isung agpaiso, nana. Idi kalman ko mga umayak, nga marabiimat nga minan. Nan, agtalikod ka mambasang. Adayta, nana. Ay, wow! Bangking mate! Talaga bangking, nana. Saan lang nga dayta? At idupay ti pinutad na. Shoulder length kunak. Ngam sa bali mati naramid na. Saan nasurot ti kayat ko? Diyak mat makita tawan ka no ti sarming ditoy. Hey! Naglukod day dya aloyda. Mabalin ka diya makasaritak, nana. Ipatarimaan ko kumakinkwana. Ta nakababain mat kadagiti makakitkita. Kaslaubing tinangpukis iti buok ko. Kunada pa yan kanyak. Ay, sa pa'y rimuar manan. Saan gamin analpas ti seminar da? Iso nga intuloy da ita. Anong saklangan nga urayan, nana? Di bali tawan mo't napatag nga aramidag. Alang nga raw,
Sumrek ka, nagkapi ka pa eh. Ti customer mo ti anak ta ti bisita ang bakay. Imbay nagreklamo lakay. Apay ka now. Saan ka nung kami na nasurot ti Puki sa kayat na? Saan lang nga dayta? Bangking paypiman. Anya, Kung naktuma gumatang ni Loida iti nalawa asarmeng, ngam di na magkayat. kasano ko mamapasamak na itakat mayat mo tinaduma pinukisan na iday. Awan mo't nagreklamaw. Abangan mo nagkamalila ang lakay. Nabanbandog siguro iso akas jay. Uray na banog, sana rason na ita, tapno kasta ti aramitin na. No di nakabalan ti agpukis na nabanog, edi kinasaritan ako mati customer na. Sa bagay, adapon lakay. Pang-asim tatarimaanam ko matibok ko. Ay nawaw, jak pa'y masango ita. Naa, kasanuak ngay mat. Kita tinaramid mo itibok ko. Sana kastoy tipukis sa kayat ko. Urayom laangan amawaya anak, tamapanak to iji balayong. As soon as possible kumamatatan eh. Nakababain matirumwar. Kasla pinagpraktisan lang tibok ko. Madlaw abangking. Di ka madanagan? At dati amok a solusyon para iti dayta abanag. Kaano nga rod atarimaanam? Akwa, numawaya anak ita alawas, mapanak iti ayan nyo. Siguradum lang Tani, mapainak arumwarga po iti naramid mo. Win ka di. Ay, makauray ka kadimay. Saan lang nga sikat ti customer ko? Itad mo nga rod ti Facebook ka number mo. Tapno na lakakalaang akuntakan. Ay, makapasar ba't na dya babae? Makalawasan nga agur-urayak iti message na. Nga maging gaita, awan pa'y aksyon na. Kita ama, ang mga no nakablock kamutin kan ko na. Ay, wala niya. Kasano no imblock nakgaya man? Ipatas mo i-message no agsend pa na eh. Wan man, awagak pa'y kitdi. Tapno nalakla ka. Oy, tapno solusyonan na adagos ti naramid na itibuok mo. Wan lakay. Saan mo mabalin nga agul-uli magkaklaang? Dahito iti Facebook na. Ay nawa, unavailable on messenger ko na namatan lakay. Nay, amangan no im-block na kamutin ba kayo? Ay, saan mabalin Saan pa'y nasolbar ti parikot mi? In-block na kit din? Ay, di na urayan mapunwanak. Tamakita na ti birbirukan na. Anya dyan nadamag ko ba kayo? Impos mo ka naman ni Lloyd ay ti Facebook. Ay, wan. Talaga nga impose ko Ay nawaw, apay mo. Wan tanagrigat mat kontak. Dualawasan nga agururayak lakay. No mapanak di tabalayda, kanayon ka numat nga awan. Ang mga no si kapay ti baliktadan na ba kayo? Ay, padasan na Isu ti adatraso na kanyak. Sa maysa, naparpartak aksyonan ti parikot no may post iti Facebook lakay. Agbain mat siguro no makita na anay post ti rupa na. Anya ti kunam ba kayo? Naipost iti Facebook ti anak ta? Wan lakay. Ay nawaw, apay ngay. In-post ti customer na iday. Anya, ay kunak man no nasulbaran na niya parikot na. Lukas nang agsaludsudak, ibaga na nasulbaran. Inulbudan na talaang lakay. Anya lakit di mo tanti kas nang aramid na niya aloy da. Day tangarod lakay. Nakababain nga ti may post iti Facebook. Ado ti makababasa. Talaga nga awanan painday di babae? Basol mo mo lang no apay anay post ti rupam iti Facebook. Ha? Nasayaat nga raw, tikas ta nga inaramid na. Kanunungan nyo pa ilang may. Kasano kumapiman ka imblock mo kano iti Facebook. Agraman cellphone number na. Kahit, husto nga raw, tikas di nga inaramid na. Okay lang ka di nga ibabain nak iti Facebook? Narigat ka gamin na makunkontak. Nabandog siguro mo ta na magururay iti aksyon mo Imbes nga agungag ka dita, agpanunot ka kit di iti wagas tapno masulbaran day ta parikot mau.
Nuapay nga minakas dyan ti pukis mo Di mo insimpa mo piman ka nagbayad, mate. Ay na! Maruruda ka talaga! Rumuar ka dita, Jelly! Rumuar ka tasangwin na! Nasaya at matay may kan dito'y balay. Ha! Imayak! Takayat ko nga ipadelete ti in-post mo. Anya? I-delete mo ti post mo. Taado mo ten ti makibibiyang. Ado dagiti feeling attorney iti social media. No saan ka nga impost? Mapanunot mo nga tati umay dito'y balay? Ha? Siyempre, saan? No ipagarup mo alipatak lang ang tinapasamak, di ta ka nagkamali. Tarimaanam ti bangking nga pukis ko. Mano alawas nga ururayan ka? Ha? Saanan? Quit stand! Ay, nawaw. Umuna ti amin, sikat ti nagkamali. Di mo sinurot ti imbagak a shoulder length. Tidakas na, bangking pa ti pukis ko. Kita mo? Bangking, saan ka di? Masapul ang makargaan iti extension. Ay, lugi ak manananang. Agasam ngay, tain pa extension pa ilaang day jay adjeli ti buok na. Ay na, lumugi day tao. Hey, basol mo malaang Apay nga minakas dyan ti pukis na. Saan lang arudan anasurot ti shoulder length akayat na. Bangking pay. Katsan mo na naigagara day jay nanang? Ay na, naigagara man kansan, nalawag abasol mulat ka nakaw. Ay, apo, naggastusak lang arudan na ibabainak pa iti Facebook nanang. Nagreklamo ak nga tamat iti barangay hall. Taag multamot day jay a babae. Day tati di mo araramida na nakaw. Si kalang di may babaen kunakmanan. Pagadalam day ta nakaw. No adda customer mo nga agreklamaw, agpanunot ka adagos iti solusyon. Di mo urayan amay post pa ilang ti panagrup-rupam iti Facebook. Sakbay nga gunay ka. Ay, nawaw! Kunada nga rudan, customer is always right. Isu ano adda parikot, urnusen adagos. Di mon urayan a maipus ka iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.